En dan het ons twee gaste wat saam met ons kuier vanmôre hier in die Breakfast Show ateljee. En ek het nou gedink ek sal die intros doen, maar toe het iemand vir my voorgespring met dit en vir my gesê ek moet sommer al klaar boodskapie stuur en mense van Leidenburg, waar is Leidenburg in die lewe? Is dit in Leidenburg is naby nee, dit help jy as ek traai vir jou sê, want ek het geen idee waar dit is nie. So kom ons hoor gou. Môre Boksman, is vir Shafa Leidenburg. Kan jy asseblief vir Ivan vra om She's Man van Kipmo te sing? Hy het so amper 2 jaar terug hier so in Leidenburg opgetree en toe sing hy dit so halfpad en dit klink fantasties, asseblief. Baie dankie, lekker dag. Dis al die feit dat in Mpumalanga. Baie magtig. Ek is seker ek het hom meer as net die helfte gedoen, maar ons sal die hele een ons gaan die hele een vir jou doen so 'n bietjie later vandag. So Ivan kuier hier by ons in die ateljee en Arno is ook hier so sy gitaar linkerhand. En hulle gaan vir ons 'n bietjie wys wat hulle kan doen, Marius. So ek het so 'n bietjie van 'n voorsprong gehad gisteraand. En dit was baie lekker, behalwe vir die feit dat het bietjie laat geraak het, maar dit was andersins was dit cool. Dit nou, julle weet mos nou, julle moet vroeg opstaan, hè? Mense sal dink ons weer Jy sal dink, né? Ja. Die stem is 'n bietjie opgewarm en geolie. Ja, goed geolie. Okay. Goed. So Ivan, vertel vir ons 'n bietjie, almal weet nou, almal ken jou verhaal en die kompetisies en al daai dinge, maar jy het 'n lekker country, ek wil amper sê jy het 'n liefde vir country wat almal nie altyd geweet het jy het. 100%. Ja, ek dink dit kom af van kleins af en ek dink dit is die enigste rede hoekom ek in Afrikaans en ook gegaan het in 'n mate is as gevolg van storie vertel. En vir my is dit, as ek praat van storie vertel in Afrikaans, dink ek natuurlik terug aan Laurika Raug, Anton Goos en die ou skrywers, die poets nog, soos Teens hulle altyd genoem het. En dit het vir my baie relate met country musiek ook. So dit is vir my regtig net die storie is my nog altyd die groot ding. En hoe naby hulle aan ons is as Afrikaners. As ek praat van die boere, die ouens, ons het plaas, hulle het ranches. Ja. En ek voel jy connect net soveel makliker met Texas mense, as ek dit so kan stel. Ja. Jy sal weet. Het jy ja. Alright, so ek gaan sê wat ons gaan doen. Kom ons kop dit af, want almal sit in die wat nog nie vir Ivan gehoor country doen het nie. Hulle almal gaan hulle sê nou okay. So kom ons kop hulle sommer dadelik van hulle stoele af. Ek gaan ons almal ken die liedjie. Ek bedoel ons speel dit baie Larry Fleet. Se weergawe van seker een van die mooiste liedjies in country. Yes. En ek gaan vir Ivan vra, sonder om nou enigiets verder te sê. Ek gaan my mond hou, en dan gaan stil bly, en dan gaan jy hoor vir jouself. So, Ivan, wys hulle wat jy baie dankie. Night I hit rock bottom, sitting on an old bar stool. He paid my tab and put me in a cab. He didn't have to. And he could see I was hurting. Oh, I wish I got his name, 'cause I didn't feel worth saving. He saved me just the same. Day out on the water, the fish just wouldn't bite. I put my pole down and float around. It was just so quiet, and I could hear my old man saying, "Son, just be still. You can't find peace like this in a bottle or a pill." From the bar stool to that every room, Sunday morning in a church pew, in a deer stand or a hayfield, that inner
interstate back to Nashville. Chevrolet with the windows down. Me and him just riding round. Sometimes, whether I'm looking for him or not, that's where I find God. Sometimes late at night, I lie there and listen. The sound of her heartbeat, the songs crickets are singing, and I don't know what they're singing, but it sounds like him to me. Oh, I ain't too good to pray, but thanks for everything. From the bar stool to the Hammond room, Sunday morning in a church pew, in a deer stand or a hayfield, that interstate back to Nashville. Chevrolet with the windows down. Me and him just riding round talking. And I do that a lot. And I do that a lot. That's where I find God. Almal sê jy moet cheese man. Dit Ek dink jy ons moet hom ja, wel wat is wat nee, wil jy ons kan hom, volgende ek doen? is 100% Ek, om te doen. ek is in jou hande. Wat Jy jy? gaan net aan. Hierdie is vanoggend sodat mense kan besef wat se country absolute talent lê hier in Suid-Afrika. Oh, thanks man. En ek kan nie wag om dit uit te voer Amerika toe en daai plekke toe nie. Dit gaan so saam met jou cool daai. wees. Alright. Kan jy Okay, wag hê? let's go. Love, I've been looking for a while. Been close a couple times. Man, she's hard to find. In towns everywhere along the map. Well, I travel there and back, and I wonder where she's at. Yeah, maybe she's in Dallas, cheering for the Cowboys. Maybe laying low down in Mexico. I know she loves the sunshine. Yeah, maybe she's in Vegas at a table dealing blackjack. Yeah, if you wouldn't mind, see her out tonight, tell her she's mine. Life is a crazy ride, isn't it? And I'm loving every minute, but it'd be better with her in it, yeah. Maybe she's living in a small town, and she's taught to fear the Bible, but she's got a couple friends she runs around with, dancing with the devil. Maybe she's sitting in a cafe, lonely kind of city. Yeah, if you wouldn't mind, see her out tonight, tell her she's mine. Tell her I'm coming, I'm running, yeah, I'm sorry I'm late. And I want her, I love her, and I just can't wait to meet her someday. Yeah, maybe she's a hip
she's mine. Ja, iemand sê so, jy hoef nie 'n oomblik vir Kiep terug te staan. Nee. So nog Glad nie. Dankie. Okay, so gisteraand daar by die bar toevallig. Toe het hulle hierdie gedoen. So ek gaan dit net los dat hulle dit doen. Dis awesome. Sit terug, relax, jy gaan hierdie baie geniet. Baby want a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. Worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Someone bring another round, we need plenty more. 2 stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord, someone pour me up a double shot of whiskey. Then me and Jack Daniels got history. There's a party downtown near 5th Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wired. Ooh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you, no one means. And I can be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met. And I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Ooh, tear us apart. Baby, I'd rather be dead. Rather be dead. You're simply the best. And won't you cause you any sorrow? And won't you cause you any pain? I only wanna one time see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you laughing in the purple rain. I never wanted to be your weekend lover. Only wanna be some kind of friend. Hey. Baby, I can never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain.
Dit is so lekker, nee, want weet jy, dis Suid-Afrikaanse ouetjies hierdie. Ja, Chanel sê hier so op die WhatsApp lyn, sy sê, ek sit by die werk in my kar en ek wil nie ophou luister nie, en ek hou nie eens van country nie. Ek sê van wel nou doen jy, sy sê ja, absolutely, nou doen ek. Baie dankie. Ja, en ek kan nie wag vir ek kan nie wag vir CTC nie, want dit is 'n groot verhoog en dit gaan groot klank wees en alles gaan awesome wees. Kom wys vir Kaapstad wat jy kan doen met 'n lekker vol band, dit gaan awesome wees. Ja, en jy praat van die locals en dis juist die ding wat ons die platform vir wil skep is al ons plaaslike kunstenaars en die plaaslike besighede daarbey betrokke. En toevallig is dit nou DB Pharma wat hierdie program borg en wat ook al ons plaaslike kunstenaars vir ons bring by CTC. Hoe cool is dit? So baie dankie vir die plaaslike ouens wat mekaar ondersteun. Yes. Ivan, môre aand nou hier so by Heroes. Jy gaan nou daar op die verhoog klim en dan gaan jy jou gitaar vat en jy gaan hierdie mense wegblaas. Ek weet dit, die wat jy nou nog nie gesien het nie. Wat gaan jy vir ons, hoeveel songs het ons oor vir vanoggend? Ek dink so 2 songs. Nog so 2? As ek reg getel het. Ja, okay. Ja, ek is in jou hande hierso. Ek is vir my en dan, ons kan die hele dag hier sit. Het jy nou nie gisterand geleer nie? Jy bygesê. So kom ons gaan kom ons van een van hulle gaan vir ons gaan aan die sport te vat en dan net so vinnige verkeersverslag hier ook vooruit. Maar voordat ons daarby kom, hier is Ivan Roux. Hierdie is wat jy kan verwag môre aand. Hulle noem dat jy down tune jou gitaar, Marisa. Kom ons dan weer. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? Oh, I can take you high. Ooh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can you do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. I'm on fire. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running in the middle of my head away. You cool my desires. Ooh, I'm on fire. I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Great. Een van my gunsteling songs. Bruce the Boss Springsteen. Nee, jy mag hom maar sing. So daar's 'n nuwe album op pad Yes. en dis 'n country album. Ja, ene waarvoor ek al gebid en gewerk het vir amper 7 jaar lank al. En hy is fyn hierso. Ons het besluit om met die eerste ene, jy het my nou ooreed gisterand om een van my oorspronklike country songs op te sit. En ons lyk my almal het saamgestem met daai ene. So hy kom ook op die album, maar ons wou eers net dit om ingeëase het, as ek dit so kan stel. Ja. En dit is hoekom songs soos Simply the Best daarop gaan kom, maar obviously 'n voller weergawe, country weergawe daarvan ons doen. Yes, daar is 'n hele paar amazing songs wat daarop kom.
Ja, en sy het in my favourite Cody Johnson. Oh, yes. En 'n paar lekker ander goeie country covers. Ek dink daai gaan so min of meer die country cover album wees om na toe te gaan. En dan gisteraand speel hy vir my 'n liedjie wat hy opgeneem het, wat hy self geskryf country songs. Maar die ding moet op die album kom. So toe bel ons sommer gou daarso vir Bino Boshoff wat nou kan ons al sê. Yes. So hy's nou by Universal en Bino doen goeie werk met veral country, so hy's baie opgewonde. En Bino luister nogal as ek met hom praat. Ek het so agtergekom, ja. So dit ons nou vir Bino vandag oortuig dat daar 'n oorspronklike country song ook op daai album moet gaan. So ek sien uit daarna. Dit gaan jy speel waarskynlik hopelik by CTC also. Yes. Ek sien uit daarna. Dit gaan cool wees. Wanneer kom die album Ja, uit? dit is ons het nog nie heeltemal 'n datum vasgemaak nie, maar hy's definitief voor die CTC festival is hy uit. Okay. So jy 100%. het basically 3 maande Nee, van môre af. Ja, nee, kyk, dit gaan nie ek glo nie dit gaan so lank vat nie. Okay. Ek dink hy sal binne die volgende maand en 'n half. Great. Sal Ons hy- sien uit sal hy daarna. daar Ons kan nie wees. wag en dit gaan Self. awesome wees. Okay, Ivan, gee vir ons alles wat jy het so vir oulaas en dan môre aand hierso by Heroes moenie dit misloop nie. Die deure maak ek dink 6:00 oop en die show begin 8:30, so moenie dit mis nie. Dit gaan lekker wees, gaan 'n lekker party wees en jy gaan baie mense wees wat jy ken. So kom koop tequila. Sal nooit nie sê nie. Neem Johan Ferreira deel vir daai iemand. Man, ek dink Johan gaan 'n video instuur van sy poging. Ons het hom gediskwalifiseer omdat hy professioneel optree as 'n atleet wanneer hy 'n vletjieblaser is. Korrek. So hy mag nie deelneem nie want hy's professioneel. Okay. Ja. Goed. Daar het jy dit. Johan mag nie deelneem nie, hy is 'n pro. Ja. Ivan is ook 'n pro. Ek love it. We was just kids, but she looked like a woman. Everything she was everything I wanted. We were both willing, still a little guarded. She smiled, I smiled, that's when it all started. Two of us in the back seat, lights off on the back streets. And I showed her and then she showed me. Right there on the back seat. I flashed the headlights, she slipped out the back door. We didn't have to say nothing, we knew what we were here for. With every first kiss, I could feel her heart race. I fumbled with her buttons while she was touching my face. And what you do next, she knew that I didn't know. She smiled and said, boy, make it up as you go. Two of us in the backseat, lights off on the back streets. I showed her and then she showed me. Right there on